Eye 98.9 sunyane ena wutie ye. Takwa fo nyina so wo ahene na ya gina boso wa hase no. Now so no ade hia ya wonom so ewo ho no. Wonom so etie e was on 101.1 FM. And Atakra de Yasompa 103.3. Eya no asheden so kasafonyini so na set television so no. Eya Sompa FM and Sompa TV. Bepacho Sompa TV wanom so ekra mu binti ya no asheden so sa ede amayen. Mame nkwa bedwafo ne nchen ansa na mame fa studio line no entu dwansa na yama wakwanya ebre no enche beda ne nyina ede amamo na enne de da ho ne se wo eye Ghana ni abane se Ohene Kennedy akompreko Japan ena afei Dr. Mahmoud Baumia wonu mienu pe ene yese wo ye Ghana ni abato na druso wo kina kwotoma no a enka hwan ena obeto ede amano eye don hre entem asem ena yede ato won internet che yebebi ahoma no eye 0260 196064 0260 196064 and a 0260 196065. Papam, a 0260 196064. Pacho about for some person motenikes into me can academici 0260 0260 19 60 64 0260 19 60 64 and now say 0260 65 your body a chat one yakwa bedwafo nchen 0260 19 60 64 and now 0260 19 60 65 abandon no treto o man said one more friend name one more Tom was my wate agro na eba ofia yentuam ni kan kwobon pont enkonten enkohwe no ye kono manu makrom nso so ampanyin si enyina kwantia enyiyi prebu anti apam me ba jo me mo akwa aba ona mo te sei ye ho ahu ye mobo wadin kan aba am ya te wonka nti makwa me akwa aba enti mame ma me papa kwa me adwumeru anankasa akwa aba adwumeru akwa aba emejonso why ye kese so mpa ketua mo pa no wa fa mi do ma ketua pa na na ye mi sa o se na mi hu mi chada hu ye emia wani mu nkodi wachi de anso onam na wedi ani bia pem Mr. Bafo Steven ai mi hu ni kuma se last year in fact ye say na no wote so mpa ma ketua pa na ye mi sa na ba bia free to say o nyame adom ene na de edro no no china abrewa be yi kwan mu na MPP for akosina nim primaries no e ba so nipa num ena wasa won hwene so yi wanim na yesi ene enka Ohene Kennedy akompreko Japan honorable ena Dr. Mahmoud Baumia ena nka ekosina nim adwumara wo ye ordinary Ghanaian wo kan abato no ho bia enka ho na abeto ama no okay Ohene me da sepa nyame hira se wo ka se me nipa mienu hwan na meto ama no we ye Ghana ni me ye Ghana ni se de me ye Ghana ni na nipa mienu de meto ama no hwehwemu kakra kire se obi a wona bakosem in fact yenuanum bebre abeka bi nti me nka ne kese pi ohia Mahmoud Baumia why running mates 8 years wabedi vice president 8 years ohia Kennedy Japan so 24 years no abeye MP ewo Asin Central sabre no kra de na yenchiche mu bebre no de start ye ono so abon ho modern but ni nyina mu no post bebre ababonten ebi se ken we ne ebi se Mahmoud Baumia we ne but me de se me kwa akotu bi me delegate na me kwa akotu bi de a enhwehwemu a me maye over the years aye kire se Mahmoud Baumia edikan to me de okay odikan ewo me search amaye bia mu e kire se odikan Baumia Ohene we obi a aside the ebi mu keka me ba me wadwuma me pe grassroots ni ade nya ono ne de ende ebomu because me can say obankransa 2023 Primaries ya oba boba ko hye ya na nkransanfo ni age pa ne say oba constituency bia no obeyi nipa du at least
yebe mo adwuma constituency bia pepe nipa du a appointment over 6 to 7,000 appointment so be president obetima osi nipa du constituency bia obe nipa du ombeko na ba mu se be kwa CEO so akoye hwan bia oba appoint o eno no so kire se ken ni omo amaka kwabra Japan ni hwan amaka no eka se omo ba ombehwe fomfo in fact ade ba ko a ema party no yeto abawie omadi ya okese pae appointment nanado ene ne party omoye ya ase ni nyina ye mpanimfo me kan kranza because I want to fear me buy wo hwe mabunu no dodo no a omasem pa mo kan so they left the youth behind yes because we nyina nka ma wo ade a president mama yi ena ama MPP for dodo na ekeka sansem no because uba ye kranza na ebunu isa appointment bi akoso ho no say na amanfo hu say sa appointment yetimi ya ba from sa na nanado any Bawumia time ye hu appointment bia akoye mpanimfo enti Bawumia no ne mpanimfo no na amanfo dwen ye ne say omo say so ba sa no be kono but de me kan kosi say ono so ken kan grassroots no ono so kan appointment 10 obe ye free constituency bia enti eno no fwa me efwa ono no de no say one grassroots oba ontwa munya obebo omo 2 oye obi a oye nkambo mu nipa onye gidigidi waka asema kire no kra no otie ni mienu okay enti adwumara wa hwe efano no mienu nyina no wonom weaknesses and wonom strength no eye wo na yade akonya na mawo ene as a Ghanaian go and vote for either Bawumia or Ken. Whom are you going for? Oh, I mean, then come out my Bawumia. Thank you so much. Even crying, Musa down 57% crap. Me to me, the Ebeburu. And it will go to Bawumia's favor. Yeah. Okay, thank you so much. Ejumera and yet saying Kano. Upon that, the Old Testament. Mame. We are Ghanaian, we are Ghanaian. No correct. I say and then Pempe ya ye to abano. And na abetra say Ohene Kennedy a compre kwa Japan. And na fe Dr. Mahmoud Bawumia. Wanu mi no koto abama no awo. Kabe you journalism asem no to nchen we journalist se si e de wo nye journalist e ka hwa na obeto abane de ama no mame mo abaso na ye mo yetiefo amo na men kan kire won se baabi ato ne hudin e fa abato e ho okay nenso sompa no se wo pe election no before during and after sompa na wo so tie ansana no ye guso ene se ye wie ekire mpoporo wani nyina no de ubetie a wonkofa asem bia no sompa na wo se otie bosire mu kasem bia enim sompa esan se ye do asuko ni si ade no asem ni yesi ni pim so emba hunu se de ade ne tie etumla na ekire si wala mame mema adaji Mahmoud Bawumia mema na mo na yewura kompre kwa Japan so memo na baso pa ono mema tuni di opusu nyaka ono ne pusu ma ewi a wo ma akanyina ho so na wosese ye to aba no enne na bia me tu bia nkameto ama hwan menu akwa mbo ata adwuma wura e analysis ne fine pa na de mahuni Maame Yeboah na no ne adaji Mahmoud Bawumia doctor onya ya o ma MPP for we ya o mo boni sujete sa na one ne ma ye wi nti yansesa wono ne yemfa foforo mra se wo hwesa de Ghana ya bato pa ne cherry ne tie uyi bra efo ma wuto Rollins wo de ne de eba na wie ye wi ya wanya ne bebe konya memfa ne krensie yi se wo hwesa abre no a na babia na Ghana ne nam a wotimi si ne bo esori gina so obeje Ghana nti eto ne din Junior Jesus free ho magina wo twato ho no na ne obetimi aba beso mpa ne ye dawto nti obi aba na wate ato so hwe asonofo de yewura dubu ahemba ya woteto baako omse no we wontimi mpusu jato nti yempa foforo emfa na mra na wo mo de yewura kufo bae esan se kufo no se na kotoko no mo ne ball achi nti hooliganism no wonsuro nti ye popo ye ni kire no kura wo akokoduro o se aprenken se mafie ye fa ni ha nkoni fie ampara ni nuane ampa ye hunu se bra mampani dada akofo wo ba de edikan no
ne vote no appreciate each and the adubu ahinyae nti e ma so no ma ne nya agidie sa ampa se yesa de no kobi wa obetimi anwene kufu ba ampresen ansa wo nwene Oba ampresen nem so wo ba wene the second time na wene se ba ko na adubu ahenya obae no vote no nya bi ka ho nti omode ne bae no so ampa sabre na chineyefo efo awie na adwuma nti de oba no ya aba fresh odo no ye MPD nenso na Ghana fo ento abamma no gese ne kurumfo okay saa bi na sono de ya akoye okay na no a na do oba no wone Dr. Baumia ne bae ni enyanhu Dr. Baumia ye esanse Bank of Ghana ho wo no as deputy governor na ye nsedanti ni din te se governor na no wo ho no na momo bae no a obedi akire ni edikan amfa ni etoso mienu na court ba mu no 2012 no court no ba mu no na ye hu se san ba umia no na adwene mu do pink sheet hu sensem enya asam ketwa de mpanimfo no bi dwon so o mo ho Supreme Court na ba umia gire mu kasasa nti ema ho no usan ho kakra you and I were not there nti ema ye beji ba umia di eno ne ma one akufo adope no okay ekire wo mo wene na wo hwa so no ma na onze binum kasa na omo ye book long bibia ne na book no tenten esna encyclopedia nanso se wo hwe party foforo na wo mo de ahwehwe grassroots fo no nti sa adwene no beto ka ntiri no ye se wo be fa ho na ba nti se wo hwe aba na wo mo to ya ken ka so wo be ma showdown no wo no ma edom no pa no ye asefo na grassroots fo nti ewie na wo mo ni bere se aba no bebre ka akire nti ewie on so wo mo electoral college no mo abiem bia wo mo abiem ni nyina ye se grassroots fo no police station fo no enso dodo na benya biato okay na yankwa nkoyi anhye wo mo nsem okay nti se eba technocrats no wo mo a enima mamuo nu mu akosi ase na obia be kwa maba omia mabunu no ne grassroots fo no dodo na nso be kwa ama kan enti wo be kwa ma esanse kan de no waye no ho se wo no wo hwe certificate ansa won de munti na wo ba na ase ho no nso no certificate no ense da ni ho kese saa okay enti enya ba ne saa se tie bia no de ono won kura certificate ni so wo pa adwuma ye no nim se wo boa makan ba obenya bibia ye na wo no mo nso a wo mu kura CV atenten no ehu se ba omia ba se tie bia nkunim no ebe ba ma wo mo nanso na no de na wanwen ne no se wasan ba bio a ebe appreciate sanse ono ni ntokura wo ni mu nyina ne danta wa mo ba bia ne tokwan da nyina Ghana fo ehunu okay enti we ne ton no nhye da anye dente se de ne mpasu asofo na ato abama no Ghana fo nhye da nto aba kese emma ne saa enti se sia de wo hwe adwuma wo maye eni pusu na ekono a de abedi DC pen de edi MP da nom ne ade nyina no wo mo kwa ma da wo beto ama hwanye obi asem wo mo asem ne nka ma majority carries the vote majority carries the vote dodo no to kono ene na anwe so he fa na wo fi se dodo ne to ko enti se MP fo adada fo ne nyina ase ba omia wo busa police station for no so ko executives na wo mo so se ba omia papa mo so akwa ma ba omia na so can be appreciate ma can oba appreciate pa oba baba serious onto doctor what say and I say na wo kan no unsi pisipi na yako oba appreciate asene kane de no kane ni onya ya nka ode ko showdown no ebenya abro na so wen ne de ada gidea Area apam dada ena yete ne kana busen sompa 106.5 FM Accra fei ena ebrene awie do the time is up see ebetimi abie kwan mo ede ama mo amuti adehye ene etiefo adofo na mo so mabam 0260 196064 0260196065. Hello, good morning, Pacho. Di baby akasa free. Wada Roma, awoba no lower u TV anase o radio set in volume ni dia man na nkomo no etimi akọ. Yenhye no so, wo bebia you have just 30 seconds. Eyetiawa eyene enanke yeto aba no. Yama okwan set to be Dr. Mahmoud Baumia. Ohini Kennedy a complex kwa Japan hwan na obeto e dia man Pacho di baby akasa free. Mr. Koku, Mr. Safi Kwabeni.
Me bacho Mr. Pokwane ya to abana nka ho na obeto ama no Ohene Kennedy akompre kwa Japan ene da baomia me mo de no kwasem ya me anim ta ba to pe ntokwa won nkem me tuma ba mo bia okay delegate me to mama ora Brian Wache ye and yes on to ma obi enti won nka aye rejected votes e de ama 0260196064 hello good morning bacho di baby akasa free Good morning me kasa free kaswa udi di say your friend Marcos okay obako Dr. Baomia ne Ken ka ho na obeto abanama no Bachon kame to ama Baomia yeah that's it papa my phone offer from 0260196064 0260196065 na yam kwa your name 0260196064 0260196065 me pacho good morning udi baby akasa frame me dofo hello yeah good morning pacho udi baby afrefre me pacho me kasa free Techima udin the family Kofi ba Kofi Asiamah dan Baomia ne Ken ho ananka abeto ama no me pacho nka beto ama Baomia yeah that's it papa pase ofre ye ma yenko your name 0260196064 good morning pacho udin baby akasa free so bad kafra me pacho good afternoon udin baby akasa free pacho me di Sami pacho akasa free hello me di Sami pacho okasa free hefa me di Sami me kasa free takwa me pacho mayentie o Dr. Baomia ene Ken ho ananka abeto ama no anapa de di kan dan wase asompa takwa nso owu ahene opodwuma wa papa pantie bona baso yo wadase in memeto ama Ken Mate, yadase papa. My uncle we say womra. Hello, bacho. Good morning, baby. I'll kasa friend Udin. Kafra. Good morning, Udin, baby. I'll kasa friend. Oh. Me bacho oba eya lowa uTV anase radio set ni my madaro mana yanko ye name. Udin, baby. I'll kasa friend. Patient bacho kasa friend. Bachon me kasa to mo ase Come on, say my entie way. Bachon kame to ama Baomia to the Jacob bill Yeah, that's it. What's it? I didn't call so no. They are quite no. me see the Jacob bill Need see more bobewu. Yeah, that's it. Me pacho 0260196064 0260196065. Me pacho good morning. Udi baby akasa free. good morning Me pacho me hu ya now so udi baby akasa free. Okay. hey mama komadi yen Kafra abrewa ekwadwa no ma ya na chese osiesie ne komia ye mpewem Kafra why komadi ye papa entu be kwa ma Baomia ya da se papa foforo ono ne de obi na gina so ono so okoma Kennedy no me pa cho why na so okoma Kennedy udin be bia ka se free Kafra ono so ne de na theater mo a different person that be one for where you now come from pacho na mo yi na free so na foforo ba pacho udin be bia ka se free kwa me kwa kita kwa baso pacho ube kwa ma hwan sompa so kwa me kwa kita kwa baso aha menti ohun wa fidie no so kasafa phone ni mo maye ne lower volume ni maye Dr. Baomia ne Ken ho na abekwa ama no sompa is no more a new station takwa so de owu ahene ogbojuma pa wa that's yo ajosi na Kafra Kennedy ba ya de am se Baomia de obewini ba ba chama Kennedy me that's me pacho good morning udi baby akasa free hello good morning It's a free activity. Yes, I'm Captain. Me pacho captain my way. Me Maama Kennedy. Thank you so much. Me pacho good morning udi baby akasa free me dofo. Me pacho
Me pacho ma yentie wa. Kwa na abekwa ama no. Yeah, that's Yeah, that's into Bekwama Kennedy. Thank you so much for calling. Maybe I also bet me about so 0260196064 0260196065. Hello, good morning, Pacho Baby Akasa Frenudin. Oh, good morning, Pacho. Your friend Shaham Richard. Okay, Richard Macho. I do for the West District. Thank you so much. My auntie Ohana Abekwa Diamano. Oh, Pacho Metwama Baumia. Yeah, that's it, Papa. Yeah, Dr. Baumian, so that's it. Pacho, good morning. Udini Baby Akasa Free. My auntie Ohana Abekwa Mano. Kennedy, do free the crew, I think. Okay. Mate, ono ni kro munti. My auntie wa me dofo udin. Yetie wa. Betwa Kennedy. Ohine Japan da se papa ye my yemfa ofofro. Me pacho, good morning udin baby akasa free. Hello. Me pacho udin baby akasa free. Batam kasa free papon. Kwapon udin di saying. Efeme Abuaje. Mr. Abuaje pacho nka hwa na betwa ma no. Baumia betwa ma no. Yeah, that's it. Dr. Baumian, so that's it. Me pacho good morning udin baby akasa free. Good morning, Auntie Yeboah. Good morning. Do the first. Temameyo. Mpacho, what is saying? Mohunye kura, mohunye. Facha ye, mahunye. Kawana abetu ama no echire bedi nkomo. Yes, abetu ama wana. One shot report problem. The reason why 3 days after station go up no. One shot report problem with Temameyo. So Temameyo. One report them answer. Yes, sir. Yes, sir. Ya te ya de beba na wadwe nchire ni saying. Kennedy, yeah, say, Nadam Funo nti obekọ de ama no ma yemfa oyi. Me pacho good morning udin baby akasa free. Yeah, good morning. Pacho from Kamala, from Takwa Aboso, Christian Univali. Me pacho obeto ama wan. Oh, no one can want about Amano. Na me de me ya de me hunti na ya to de ama wi. Obeto ama wan. One, yin military, Tunidian ho, ono no local. Medo Hasiadia. Enti yate Baumia. Okay. Mate. Yeah, that's the one so fresh wa dwen. Me pacho my yemfa we say good morning pacho di baby akasa free. Fine morning no, me di kwebu. Pacho akasa free. Nana be santra ikunfin. Mate, my enti on ka beto ama hwan ya. Emi de me NDC mopade. But why the hell about Mobini, Kennedy dog, Bumuka eye? Eti wo kwa ma Baumia na wo ka beto ama hwan wo Ghana ni na nka akoto a omie no hwan na nka beto ama no. Baumia. Mate, ya da se pa se so fresh wa dwen. Me pacho good morning odin baby akasa free. So sorry, ubeti me assign abba. Me pacho good morning odin baby akasa free. Hello. Hello. Hello, Pacho. Good afternoon. Yeah, hello, good afternoon. Udini baby out free. Pacho, me kasa free Kumase. Kumase, my entie we hwan na nka beto ama no. Me Pacho, nka meto ama ken because ken no kwai pa. Okay. Uka say IMF I tell my na beto up beti ya no nam free. And also what is NPP for IMF. Na so makwa NPP design o mo bewe. Omuka okabi okabi say enkwonna enkwachina okay kene Japan so okabi oso mu enkwonna enkwachina it is NPP for akwa IMF a ene o mawe because omuka say mama ekwadofo ntira ma okwa IMF okay enti media Kennedy ka omutani nyina no kware agwoka ampa mawe ka se ni we bidigina so ka se NPP belusu Hello, Munusu. Mate. Eti sara me fa se mo wu pa mo cover record no nam tirem. Okay show down no nam tirem. And what is MPP for pa akwa me di anse no mbawe. Maya Nase, ya brand no 30 seconds na pa ho kra me pacho good morning. Udini baby agasa free.
Be oba na walowa set TV and se radio set na walowa volume no dia maye. Pacho di baby o frey. Hello, Pacho, good morning, Midofo. Oh, Kafra 0260196064. Hello, good morning, Pacho. Dini baby akase free. Hello, good morning. Good morning, Pacho. Dini baby o free. Primary Richard. Rich Pacho, and Kahwana obetu abanamano Kennedy akompre kwa Japan Dr. Baumia. Baumia, okay. Ma yanase papa. Yemi Pacho, good morning, Midofo. Hello. Hello, good morning. Good morning. Would the baby akase frem Pacho? Brekum. And Kahwana obetu aman Midofo. Pacho. The former Kennedy Oheneyere Japan. Yeah, that's it, papa. Hello. Obekwama Baumia na okase frem within so the same. San calling and Kwame Yadase Baumia. Hello, me Pacho, good morning. Kafra, also Betty me Abba. Me Pacho, good morning. Me Pacho, good morning. Udini baby akase frem Midofo. Me Pacho, yesterday Japan, me Pacho Kinata. My yenti on kabeto ama hwan. Me Pacho, honorable Kennedy Japan. All the way, or no one there come at say, Yadase me Pacho, udini baby akase frem. Midofo udina sudini baby akase frem. Me Pacho, friend Mustafa, me kase Mustafa. Okay, Mustafa Pacho, one and kabeto ama no. Me Pacho, I want to try about me. Yadase. Hello, good morning. Good morning. Pacho, udini baby akase frem mami. Me Pacho, me hana me kase fi sunyan. Aba wa one and kabeto ama no. Me Pacho Baumia. Yadase. Sound so about betre wa dwen 0260196064 0260196065. Hello, Pacho, udini baby akase frem low volume no set na you set na my why volume no. Debbie. Me Pacho, good morning. Obi bana one low one na mama for fraba. So me Pacho, good morning. Udin baby akase free. Hello. Me Pacho, good morning. The baby akase free. Me Pacho, me kase free offense. So now did the same. Me kase free offense. So come on. Good morning. Me kase free offense. My auntie. Baumia all the way. Yeah, that's Baumia all the way. Good morning, me Pacho, din baby akase free. Batom kase free no. Nkranza not. Ne udi di saying. Bato sen kisle upoku. My auntie on kabekwa ma hwan ya. Bato mabudu Baumia. Yeah, that's it. Yes, also kwati mu bi as ordinary Ghanaian hwan ena nka obeto aba no de ama no Dr. Baumia na afen so honorable Kennedy akompre kwa Japan. Choose one and vote for him. Meto ama Baumia. Obeto ama Baumia udin baby akase free. Na me kase free wanchi na de wo mu ni hello. Me Pacho yeti o. About one Baumia na benya no matter house Baumia na benya na bibi wum. The woman the society no crime catch the Potuzua with me pa then my lose 2024 or no Potuzua at the crime sa catch and say so 1 year no one need the baby no court as the yama so yen 1 year na chire could do court na no frame you know the yama say boy who mother Baumia beba. Yatse. Yes. You be at the Nanson, but maybe you need say you want 2028. Okay. I will then come on council. Yeah, that's a self free. I mean, Pacho, good morning. We didn't baby akase free. I'll come Elizabeth. And Kaken and Calberto Amano. Baumia, yo, yeah, that's a man, Elizabeth. Sounds so free. Yeah. Me Pacho, good morning. We didn't baby akase free. Me dofo. Good morning, Pastor friend Alex. Where to Kumasi Tafo? Tafo, me Pacho, Calberto Amawai.
Ampacho, ma who can be an so can be the no kind of clemento. That I can be the trauma. Oh, I think I want to have a rejected vote. And no, yo, Mate. I can't about to men to abano and your force. Me pacho, Udin baby, I can't say for me, duffo. So sorry, Ubeti me assign Abba. Pacho, good morning, Udin baby, I'll free. Brekum, me pacho, Udin the same. Pacho, how about to my wine? You're a Canadian, I say you're about me. Wow. Yente won kan ye apamote de wa make na yi no. Okay. Jina so kakwa ya fa wo number ni nti no ono ana ye nti ompacho wi obefro why. Pacho ya da se pass on so wo frɛ ye ma ye nhwɛ we say. Pacho, good morning, Udi baby akasa free. Hello. Me don't for we jina so ti enka Udi baby akasa free. Fa yan fa fofro. Me pacho Udi baby akasa free. Metwa mabawomi. Obetwa mabawomi pacho akasa free he Udi the same. Any western of the nose. Western of the nose, yeah, that's a seven so bad. So, me pacho, good morning. Go so my main pacho, and carbe to my wine. I forgot so. Carbe to my wine. Kennedy, Mate, yeah, that's a seven. Good morning. Good morning, pacho, dear baby, I can say. Oh, too bad. My far way say. Me pacho, good morning. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Pacho di baby akasa free. Sumpa FM. Simba mi katefe ahonjo. Ahonjo. Dr. Mahmoud Bawumiane onmonyafo Kennedy nka o to abana nka hwan na abeto ama no. Oh, nka meto ama Kennedy Japan. Yeah, that's. So no na adwum obi. Oh. Mate. Ono na wo wani so na adwuma bi obetimi abu man no. Okay, yeah, that's it. Me pacho, good morning, Udin baby akasa free. Mr. Banda. Banda pacho Udin the saying. Within the batch. My auntie wa me dofo. Otra bato no danzi. Emma ono Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia inshallah. Kuma yi na yan kana homiyan ti mano 2028. Yan so ano kan yan so. Pacho ya da sese onso ofre ya chia banda fo nyina. Good morning me dofo pacho di baby akasa free. Good morning madam. Pacho di ni baby akasa free. Na me dinu de ndisi kakra me akasa free. Ama ti central. Okay. Me pacho my ntio. Me electoral area coordinator. Okay. Me travel to Bawumia you be afford to be what for keke. But nko kwa na umdi Bawumia tinisi ababa ya. Sumpa FM. Ni aka ya udi. Na fama Canada. Enka Bawumia hu ni asem nanso no wo mu a wo mu atwa ne ho ahia no nti no e de ya obi abehye mumu nti no beto ama Kennedy. Yeah, I'm telling you, two weeks when that you're platform number so me. We are saying that potential. When you yeah, but yes, yeah, pese etie opa so ahoma no enimu aye me gidi yes empanyimfo a ewo Dr. Bawumia chi no wo mu so atinte no se ekwa ho no betimi aye adwuma de a ene wo mu hwanye adwuma me pacho good morning udin baby akasa free. Antimagi. Me pacho my auntie. Bawumia all the way. Thank you so much. Antimagi se Bawumia all the way. Me pacho my enfo we say udin baby akasa free me dofo. Hello. Hello. E pacho udin baby akasa free. Alex Obuase. My auntie wa hwan na nka bekwa ama no.
Oh, no pama on Japan. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good morning. Yeah, Primary. Mateo Casafre. Wafemi Mampacho, Casafre, Chedro. Okay, Kako Kromotino de Bama wine. Sumpa Remember, Canadian. Yeah, can I say? Empty people. Yanni, Canada, Japan, Dini. Okay. You know, but what you said, some MPP position. And some are Canada give Oyo Boo the Kasaya. Danta Yoko TV station, Kakasanya, and the appointment so Canada could do Canada or Yard, you're not a party. In some your home, I could do that kind of party to me by power. Danta, the appointment is Canada, Brahma. Canada, which is man one. And also the two party, the party of my company, some of kind of young. Okay. So I'm going to call my motherfucker. If you agree, so. Yate, my far say me pacho. Good morning, Udi baby Akasafre. Eh, when I said you can free go so powerful. Go so my auntie on Kabakwa ma wine. Okay, me police station secretary. The question say, but me and who ni how. Then so the question say, bus na funo panama. Former MP who give me Boahi. Maybe about me campaign. Some of them want to but talk about me. I'm not Kennedy. Hello. Yeah, that's it. Hello, good morning, Pacho. Udi baby Akasafre. Look at that house. You ever told about me? Yeah, that's it, Papa. Hello, Pacho. Good morning. Udi baby Akasafre. Hello. Hello, Pacho. Udi baby Akasafre. Okay. Pacho, ka beto ama hwan? Amutia Jumawura, Jumawura, Obama, Canada. Mate, odase pa, wote ase no mo asra chiro. Welcome Baumia. Mate, yana se papa Baumia all the way. My share 0260196064, 0260196065. Onso beti me abaso. Me ba cho good morning, Udi baby akasa free. Pacho power, me kasa free from post office. Mate, so am post office. Ka beto ama hwan? Pacho where the way for Baumia. Yeah, that's a pa Baumia all the way. So I'm post office. Pacho, good morning. Udi baby akasa free. Hello. Udi baby akasa free. Pacho, me kasa free. Sunyane, mama nka ba kwa ma hwan? Udi nka ba kwa ma Kennedy. Yeah, that's